Kako začnemo plesti? Ne znamo plesti, vzamemo debelejšo prejo, zato da se lažje naučimo. Pustimo nitko, sicer pa nit postavimo na mezinec, jo peljemo zadaj, ovijemo okrog kazalca, postavimo pred palec, ovijemo, stisnemo s 3 prsti in držimo. Vzamemo pletilko, vbodemo spredaj, ovijemo, pomaknemo se spodaj, potegnemo. S temi prsti stalno držimo. Tukaj se nitka pomika, tudi ta se pomika. Vbodemo, ovijemo, potegnemo spodaj. Vbodemo, ovijemo, potegnemo čez luknjo. Vbodemo, ovijemo, potegnemo čez luknjo in to nadaljujemo. Počasi dobimo ritem. Nasnujemo toliko zank, kolikor želimo, širino pletiva. Ta nitka mora biti dovolj dolga, sicer moramo začeti od začetka. Včasih jo pustimo daljšo, da jo uporabimo še za sestavljanje delov. Kako pletemo desne petlje? Prvo zanko samo vbodemo in jo prenesemo. Držim spodnjo nitko v prvi vrsti z eno ali drugo roko. Vbodem spredaj, ovijem, zanko vodim, nitko vodim skozi zanko. Ponavljam, vbodem spredaj, ovijem, nitko peljem skozi zanko. Ponavljam. To so običajne desne petlje. Spredaj vbodemo, ovijemo, potegnemo čez. Vbodemo, ovijemo, vidite, kje dam kazalec, potegnemo čez. Da ne zdrsne ovoj, ker nas to moti. Tudi zadnjo petljo popletemo. Tudi tole. Nato se obrnemo v novo vrsto. Se pravi, takole si obrnemo. Zdaj bi pa pokazala leve petlje. Če se komaj učite, ponavljate same desne in ponavljate video. Pri levih prvo zanko samo prenesemo. Enako kot pri desnih. Zdaj pa nitko položimo pred pletivo, vbodemo z zadnje strani, ovijemo, držim, potegnemo čez. Vbodemo z zadnje strani, ovijemo, potegnemo čez. Ponavljamo. Na tak način, če bomo pletli eno vrsto desnih, drugo vrsto levih petelj in spet desne in spet leve, bomo dobili gladko, običajno gladko pletivo, ki smo ga najbolj vajeni. Kako izgleda, bomo takoj videli. Evo, tukaj se že malo vidi. Bom naredila še eno vrsto, zato da bo bolj vidno. Sicer pa vas vabim na tečaje ročnega pletenja, ki jih imam, in risanje modnih skic in kreiranja. Bom pokazala zdaj, kako je videti gladko desno pletivo. Takole. To je rezultat našega dela. Kar v redu, Jane.